Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк в овечьих шкурах. Тіке? Не бұл аты ойланып қалғансың? Досым, қойларды азайтып 90 қой қылып бағайын деп 90 қой бағып атсам, ошол қойлардың арасына қойдың терісін жамған бір қарышқыр кіріп кетті. Ал қарышқыр да жөн қарышқыр емес, көкжал қарышқыр екен. Қойдың барын үркітіп ит қылып атты. Ölek bular. Gönüp kalışkan östörü dağı. Her bir pazarga gelem ötbeytte kaşayıp gelip. 5 aydan beri baylayım bordo kuvarı. Karavaşın ardı cutkula karavaşın ardı. Bir günde tön bir kap cemceysin daha gelip şehirde hızlı çuvalasın. Pazarda kişi yok ko. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Qandaysiz? Жақсы. Emine oldu. Oy, bazarınız bolsun. Rahmat. Rahmat uşu, turamışı. Aydap gelip alıp, kliyent var mı dep. Ha, mına geldik kliyent. Kança da odası sen? Bular da mı? Bular mınday. Munavunuz, mınday da birinci munavunu özün görüp atasın. Tok tokuldun bazarından algam. Kuyruktu gördün mü? Ha, жақсы. Normali. Bu bazar korgondun bazarından algam. Bunun ne kuyruğunun jarımı yok ku? Ötkönde koroğu karışkırtıp karasam bir jağım julup ketiptir da. Anam kurttap ketken eken bir ötele dep kesip koygam. Oşo menen bir jaq kuyruk menen jüret. Muna ulekönü Koçkor'dan da algam. Koçkor'dun bazarından. Tuz çalagan koylar niyeti jakşı bolot degenden. Oşo Koçkor'dan aldım. Жақсы кен. Oşunday. Bağısı qanday? Bağısın bilen degende. Munavul 6.000, munavunusu 6.000, munavul ökö birigip 5.000. Ökö 5.000? Ökö 5.000. Jo, maga muna üçü öyle gerek, narkının gereği yok. Bu üçü bolat normal. Ey, munusunu al, koşu almasam bunu çöğünü vermeyim. Nege? Bunu çöğünü alıp getip kalsan anam bunu cangız kim almak hele? Optom bağıl vatam da. Optom tigil 6, bunu ökö 5, 17. Optom deniz. Emi kuda gelet dele de aksakal. Kuda gelet dele. Oşo kudaga alsam mı Kakras dedim. kudaga kaça kişi Maga oşo üçü öyle jetmek, 20 kişi gelet at. 20 kişi? Başımı tutkula çaval çünemek ol. Oşon çok öp gelevi. Bilmem oşo Kudan 20 dep kayaktan özü. Kuda dele tanısanız gerek, cana bir artist var go, Rahman Razıkov degen. İyi. Oşol eken. Tangara, sorun kaynagan eken. İyi. Al 30 kişi bilen gelişi mümkün. Nege? Al o şondaydı. Jolda gelattı bile Callavat'tan, Taşkömür'den, Şamaldısay'dan, Maylisay'dan koşup geliveret tanışlarının bari. Kudaga aratağız dep de. Hey, vermez. Eğer al gelatkan bolsa bilesin de Rahman Karasuğuluk bolat. Anda munavunun ele özün al. Yalgız ele mi? İyi, alsan. Almasan bunun dele gereği yok. 20 kişi gelatsa anan üçün özünde. Al Karasuğuluklar gelattı aslında onum. Alar yetceve ettiler. Alarga dahi bir tabak pulop bastırıyla üstüne 3 tukum kop koysan dele bolat. Anan sen andan bunu al dağı mınday kıl. Jarimiyetin salasın ya, müssetaki kuda olup atatta. Jarimiyetin salıp mındaydan tilip koyup, jarımısını Rahman'ın özüne berip koy, çiğkileyin. Nege? Ala get desen, al pazarga parıp satat da, anan akçasına benzin koyup getedi.
Жакшы тааныштык окшойсуз, э? Жақсы да білем дәні. Ай, аксакал эми Куда келаткандай уят эми. Анда мында Кешик сен бериш керек, э. нарықтықтар жағыламдап атасың да. Эм, кешик да бериш керек ана. 30 киши менен келсе, анда bir koydun eti жетпейді. Анда мұноуыл өкөнü алдағы құйқалап сой. Aha, Gördün mü? aha. Munusu şorpaşilen, cengil pengil, sakuska pakuska. Kete öyle. Тура, биринчи тамак манты сантыга кете берет, а? Iya. Munoğul bul koy emez, bul teke. Бул Ya bunu Süzenek. bunun tişi yok ko? Emi teke de karıdı. Bunu soyosundaki kuykalap geçik kılıp berivir. Tekeni mi? Kolayınız saksakal teke uyat ko. Hey, Rahman yeçkimenen cılkının etini ayırmasın bilmeyin. Berivir, hazır sen bunu soyup alıp bışırsan bışpay kuğratat. Anam üyünde cevatsa bilinip kalışı mümkün de. Ama bunu orap durup berivirsen ağalar. Östörü var üyüne kaynatıp jet kayra bir jolu. Neyle aksakal emi barın tengil ala turgan bolup kaldım. Hem gelin hem. Gele koldu, sodalaşkanda koldu karmap durup bunday. Uşu törtönü 17 dev atası, emi dev atası emi. Dev atası, Dev dev atası. atası. Anan kemi var mı? Gemi var. Gemi var. Gemi mınday. Munovul soğuluk koyda mınday. Uğurgaçı özü. Mınday neme tukumalayın degemde alganıma 5 yıl oldu. Bir de yol töl vermeye koydum. Kutka jönöttüm, koşkorga koştum. Aylam getkende isküstüğünü asimilyasiya jazadım. Bolmay koydu, oşon için satıp atam. Bunun kami uşu. Bul bolsa aylampaş. Aylampaşınız değil mi? Oştuklar aylampaş deyip koydu. Biz çatkanda gökmeye. Bürok semiz, gördün mü? Yo semizikin ne gökmeyeler semiz bolağı. Gökmeye mal semiz bulut da soğumuz. İyi. Narınlık emezsin ko sen. Hey, gökmeye mal semiz bulut. Sen belgenin diyeceği veret de. Oğuzundan baykavaysın bu calayaktay böyle. Göp cep turatken da. Bu teke görüp atasın. Karıp kaldı. Gözü de görüp başka da olböt. Cüret cenele. Bul bolsa cetim. Cetim degenim enesi var kara ergeyirsin. Bu canı tuğanda enesi cerip emispey koyganda. Bunu. Anan uşu tekeni eritip cüret. Menimce uşunu apam de oyluydu da. Aksakal. Kami uşu. Oy aksakal. Ya. Oy siz kızığa gelseniz negizi bazarga çıkıp görgen emes ko. Men kami var mı, kemi var mı desem siz kemçiligini aytasız da bazarga çıkıp oldu ayta ogen. Kami de atmaysın bu. Men ıldı tüşürüp de otam bağasın. Aylan Kırgızca aytmaysın mı? Ildı tüş demeysin bu. Hemen gemçildiklerini aytıp atan bulardın. Siz bazarga gelip gemçiliğini aytsanız kim alat? Buna tem böyle gemçilikleri varken emi kol alışa turgan uçurup oldu, jakşı oldu. Bolp turem anda bari bir tüşüş gerek. Bazar özü şunday. Anda bunaga kanday deyiz. Kaysıga? Bunaga. Kimisine? Bu ayaktay totam men. Buga kanday deyiz. Bol boyga. Bağısını aytmaysın bu. Ayt otamga anda bugaçı. Bulçu bol boyga. Kaysı? Bolptur buga. Yaylan aynen. Canına silkilde de veresin bu kişini. Oy soğudalaş otboysa kız. Bağısını aytıp süramaysın bu. Oşa bağısını ayt otamga. Uşuğa ne dev atasın bu? Oy aksak ha. Oy ömürü bazarga gelmepse beriniz çıkolunuz. Men adegende mına 2 önü karmadım, 2 önü. Bul 2000'den kanday da istedim, turabı? Un çıkpa koydunuz mına 2,5'ga kanday dedim. Jarımın karmadım. Bol boy koydunuz 3 önü karma atam mına 3000'den de adam. Anan tip benim zakatlıçlı yıkılmayla. Kança verem de bile etmeysin böyle. Yen bazarın jolu şondoy, tegerekdeki bir yaktağılar
Kança arzanға satып үйсеңіз çırdaşat, ошол билдирбей ушинтип соодаlaşат. Oy minegen çırda yaylanayın kanalda özüm malım bolsa. Ben kağlagan bağa verem de. Болуп турганда, канча түшүп бересиз? А канча тинде, канча мына өзү кемчиликтери бар экен көрдүңүз мына. Мунуңуз вообще туубайт экен, наркынын ошо көкмө экен. Emi tuğan kanda ermez var bari sen soya turgan bolup atkanda. Эми сойгондо да ошого жараша эти болот да. Emi kanday deysin emi? 12 bolu. 10. 10. Yaylanayın, koy çaylanayın, 10. Koşa kanti 10 bolsun öyle. Öyle çaylanayın, bunda 10 bolganda bloko 3'ten 6 bolsa, bu 2 bolsa. Хорошо, айтканыңызды, келе калды. Bunun 500 bolup kalat ko. Bunun ne sakat, toğuk bu. Эми тооктой эле болгон экен өзү. Ладно, Hey, antkemmene mık. Karasan. болуптур. 13 mü? Болобу 13? Meyli 13. 13. Хорошо, сүйлөштүк. Болуптур, акчаны берейин, бирок паспорттор nerede? Emine pasport. Эмне паспорт? Койдун паспорттору барбы? Ja neme be? Selsevetten ısparapka bu. Ой, жок, койлордун паспорту барбы дейм өздөрүнүн. Ар бирини билем. O koyga kanti pasport bolsun aylan öyle. Ой, O kimden uktun sen aylan aylan. Koyda pasport var. Narındıklar ele olmasa o pasport. Bizde çok ой anda. аксакал, телевизор көрүп, радио угуп атасызбы? Азыр ар бир койдун паспорту болбосо эч ким албайт аны. Балки мурда алып келген койдур. Ар бир койдун паспорту болуш керек. Ал кандай пародада, каяктан келди, түндүктөнбү, түштүктөнбү? Karabaşını yut aylan aylan. Hey, emi özü üstün tündük düştük bu olup bölünü atkanımız asker gelsin. Emi bulardı da tündük düştük kılavuz bu. Ой, аксакал, түшүнсөңүз, буларга паспорт болбосо болбойт. Болбойт. Бирөө уурдап кетсе да алып барып сата албай калат, паспорт жок болсо. Түшүнсөңүз, ошон үчүн ар бир койдун паспорту болуш керек. Паспорт алгандан кийин ар бир койдун керек болсо укугу корголот да. Yaylana ne oylan çaylanayın. Koyga pasportun ne gerek var yaylanayın. Özün oylan çık içine. Ойлонуп эле айтып атам, неси анысы кызык экен. Бул болуп атпайбы мына? Закон чыгып атат ошондой. Аксакал уктуңуз беле? Yaylanayın özün oylan çık. Benim 400 koyun var. Мен. Ben 400 koyun bolsa 400 koyga pasport alam bu. Ооба, анан 400-üne bir чоң паспорт алмак белеңиз. Yaylanayın özün oylan çık. 400 koydum pasportun emez. Benim gempirim özümdün pasportumu taberçi desen oşonu 3 saat izleyin. Eğer tapsa oşonda dağı. Anan 400 pasporttu gempirim kayaktan al, gökme olatkan. Ой, кемпириңизге 400 койдун паспортун аласыз, аны сумкага саласыз да атка артып кое бересиз. Паспорт алышыңыз керек, ар бирин керек болсо ар бирин сүрөткө тартып туруп паспорт аласыз. Emi kuday urbadı. Yaylanayın. Her birini süretkö tartıp pasport alsam. Oylan çöyle. Men bulardı jasta kırkam. Anan. Anan tanılbay kalıp anan dağı çır bolbay bu. Ай, аксакал. Эми ошол өкмөт ойлогон жок дейсизби? 2 сыйра сүрөткө түшүрөбүз. Со стрижкой, без стрижкой деп туруп. Түшүндүңүзбү? Yaylanayın özüm oylan çaylanayın. Men 400 koy 400 malda tuğuşu mümkün. Öyle son bir 20'sı erteminen tuğsa 1 saatten keyin 30'u tuğut, dağı 40'ı tuğut. Her bir 15 koy tuğsa 15 pasport alış için kozuğa metrik alam de barat ikemin de sen sebetle. Yaylanayın özüm oylan çay. Anan gayra gelsem 30 metrika götürüp alıp gelsem dağı bir 40'ı tuğup koysa ağa metrikalam deyip gayra varıp gayra gelsem dağı 2 kozu ölüp kalsa ağa kara ağası çoğultu bile cüret ekemim de. Öyle. Bu şunday kantip olsun. Ой, аксакал, кызык эле киши экенсиз.
Паспорт. Не то, что бет, загран паспорт аласыз, ақсақал керек болса. Қандай? Загран паспорт аласыз. Ертең бұларды Қазақстанға алып барсада тұрған болса, загран паспорт жоқ болса, кім алады бұларды? Айби карта өтпейді. Загран. Бürötele zaksı del aldırmayın be. Ана эмне деп атасына? Как положено ЗАГС аласыз. Ар бир койго, кочкорго как положено ЗАГС аласыз. Nike kıydıran be. Нике кыясыз, антпесе болбойт да. Öz koylan caylanan. Benim 400 koyun var desin. Анан Bolgonun 10 koçkorum var. анан Oşonda mine olat. ошондо эмне болмойлу? 400 коюңуз болсо, 10 кочкор болсо, 40тан кой туура келет. Ничего? Oho. Bir koçkorgo zaksıga 40 koy ha? Aha. Tanrı. Koçkor öyle olup kalmayı ne oldu mu? Siz кочкорго болгондо куутка жетпей эле этке айдалып кетмексиз. De özün oynasan aynen. Nike kıy de atasın ha ya. Nike kıysam. Ben nike kıyıp atıp bunu lökonu kıyıp atsam misali. Bulardan birin tutkanın kan tipilem. Эми өздөрүнүн макулдугу бар да, эми ээрчип жүргөндөн эле билесиз да. Oylança. Misal için buna ol gökmeye. Bunun karamağında zaksısında 40 koy yazılgan. Aha. Bu ne lüğünçü? Bulakmak buğa getip kalsa. Bunu kesiveresin herbe. Конечно. Изнасилование болуп атпайбы? Вообще кесиш керек. Кесип, экинчи вообще кочкор деп айтпай калат аны. Кезет. Ал жөнүндө ойлогон жок дейсиз. Мындай келчи. Такыр болбой be. Болбойт, конечно, паспорт алыш керек. Канча каласың, айтчы өзүң. Паспорт жок болсо, мен жана эле айткам башында эле. 10. Окончательно 10. Себеби дегенде тааныш жок сизде. Мен барам дагы өзүм тааныштарыма паспорт жасаш оңой эмес азыр. Тигинисине бериш керек, печать басканда кагазына. Көп да, иштер көп да. Өлүп кетсин, берчи Мына ошо. 10. Так что мынакей. Şu yerden berем, өзүңүз мына жакшылап санап алыңыз мына. Рахмат, бердим. Так. Жакшы болду. Ыраазбы? Разымын, Болду. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кандай? Жакшы, Кудайга шүкүр. Базарыңар болсын. Рахмат. Койлар сатылабы? Конечно, өзүмкү да. Өзүңүз баккансызбы? Ээси турат, ээси менен сүйлөшөт атпайсыңбы аны? Жакшы. Эми алсаң, эгерде Семизде. ала турган болсоң сразу айтып коеюн. Муну эгерде тукумга ала турган болсоң, муну жылына эгиз туйт могу. Бул эч эме кыла элек. Мен просто зарыл акча керек болсо шашып Al атам. tuğvayt, Азыр tuğvayt. сразу момент эсептешебиз кетебиз. Могу кой, бул кой эмес. Башы жаман конкретно иштейт да муну. Бул өзү эле койлорду кайрып, тетектен кайтарып келип жүрө берет да, ушундай кой да булчу. Акылдуу кой экен да? Ой, айтасың да анычы. Жакшы. Bala bu gökme. Мунун ким? Бул менин чабаным, ушу койлорду өз баккан эме алсын. Андай койпочу бар. Бар. Gökme деп эркелетип коет да. Бундуркин дегенди gökme деп эркелетип коет. Аттышын. Могу кой, бул өзү кочкордон келген кой. Туз жалап жүргөн койлордон экен да. Конечно. Al koyamaz, al teke. Жөнтүрчү адам солдалашып кандай. Не деген чабаң алып алат? Мен иштебейм ону. Жем койдун эмеси кайтарып жүрөбүз билет да, ошого неме кылат атпай. Мунун чын эле теке го. Эме койго окшош теке дедим да. Ушундай бул өзү негизи мына кочкордон келген. Ошол этке салганды туз салбай деле койсоң болот. Өз туз жеп жүрүп чоңойгон. Моуну болсо өзүм колго бактым. Нан берип жүрүп чоңойттум мына мен. Сүт берип жүрүп чоңойттум. Нык мына карасаң, нык эмес. Ныгы экен аба. Андышы мына. Ныгы экен. Так что мен баарын оптом карап отурбайм, оптом сразу 24 деп атам. 24? 24. Канча? Окончательно 24. Кандай дейт? 24.
Şu 24. mına turuşu menен 4-tөн şart ayda кетет 24. Emgek бар. Мындай кылалы. 20 кылбайлыбы, 20? Эми 20 кылганда өзүң ойлоп көрсөң, азыр мына багып аткан чабанына азыр 10 000 сом бер. 10 000 сом бердим а? 10 000 сом бердим азыр алдыңыз, а? Aldım, bürok al. Мына көрдүң, бир ок дейт. Карасаң, ушу 4 койду баккан үчүн 10 000 сом берсем, ошого да бир ок деп атат, карачы эми. Шом ойлосоң. 4 кой бакканың 10 000 сом айлык сага нормально между прочим. Эми караса, бир ок. Депутат деле зор калат бир айда 10 000 азыр. Hey, bular degen. Так что мында окончательно 20 болуптур, 20. 20га? Давай. Да, мен деле майдалабай, мынакей. Мундан санап аласың. Мына 20 000. Кана. Толук içinde. 20. Hey, Нормально, 20. hey bana, hey. Давай эме. Hey, Aldı. hey Al bana. barıp soya turganı. Bulardım pasportu yok. E, Bana. Onun men istedi onun ne? Koyda kayakta pasport, kaysı men istedi aytты, pasport deymi? Жинде болуп калдың го. Мен иштейм. Каякта паспорт айтат? Koyga pasport bolобу. Эми сен муну тура түшүн. Не, да? Мурдагы өткөн базарда келгенде ушу мал базардан паспортун жоготуп ийген. Ошону ушу базарга келгенде эстеп калып атат да. Ошо постоянно келген сайын паспорт деп чекире берет. Bunun Sen- kayda var. Сен мында кыл. 20 сом, 50 сом берсең үйүңө жеткирип коёр ата, өзүнүн малдын ээси да. Nar, öyden yok. Öyden güzel oyun aydan, давай.